الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pagwasang litiwan puji pamahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala, serta salawat iban salam pa Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, yari na isabnyawot in waktu program sin Markaz Al-Iman, kabyaguhanan sin Sheikh, sin kita niyo, Sheikh Sansibar Jamahali. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, hawiyaon kontinyuhon niya in kitab, amin na pangadji taniyo, amun na in kitab Aqidatul Wasitiyah. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala itukbal ko in kapatut pa Sheikh Tanyo liyatafaddal fadilatuhu mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Wasding hapuji ban sanglit pa Allah subhanahu wa ta'ala, sarta salawat iban salam pakahinapusan Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Hadlawin insyaallah ta'ala kanapan natuin mga pangadjian, amin pangadjian daing hakiatagnan sing kitanyo kitab Aqidatul Wasitiyah. Sarta nalilay nato na rin panagnaan sampay pa akon nakaliw na siya rin hagitungan sim pangadjian. Sarta nasabot nato na rin di in daing ha kasipat-sipatan iban kangan nganan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin na lukis niya halon sin Quranul Karim. Iban damikyan kaya tagnaan nato day sabin daing ha mga sipat sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin kaya baita sunna sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habihaya undang hamang isbatun sing kitanyo, amuin kya baita daing ha hadith asunna sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daing hasipat sin Allah subhanahu wa ta'ala, isbatu uluwillahi ala khalqihi wastiwaihi ala arshihi. Daing dihay ni siabuti Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, indaing hasipat sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin mawajib subay na to parat sayahun isbatu uluwillahi ala khalqihi. Subay mo isbatun tantuhun bunnalun in sipat sin Allah subhanahu wa ta'ala ulu. Daing hasipat sin Allah subhanahu wa ta'ala na naimbabaw siya hakatan pia panjarinya, ay bimakna in Allah subhanahu wa ta'ala yattu siya sa taas bubutangan, wayroon na makaliw magtaas daing hakyabutangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In Allah subhanahu wa ta'ala nagpapanjari sin katan pia panjari, in katan pia panjari sin Allah ta'ala, wayroon na kaliw in taas sin katan pia panjari niya habubutangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wastiwaihi ala arshihi, iban parat sayahon sing kitanyo in pag-istiwa, amuin panaimbabaw sin Allah ta'ala, sarta timutug siya dito hataas pa sin arash niya. In dalil ini siabot si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha ruqyatil marid, amuin pagtawal hatao na sa sakit. In ini jari sin sara sin agam Islam, amuin tawalan mo in tao na sa sakit, supaya kaulian in sakit niya. Doon naka inipagtawal mo amuin Quranul Karim, basahan mo suratul Fatiha, atawakan uno-uno na ayat in basahon mo inyat tujari sin sara sin agam Islam. Damikyan jari na isab magtawal ka sin uno-uno tatawalan, amuin basahon mo ipagtawal hataw na sa sakit, daing ha mga amuin dua asin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasing sabotun tayo ni. Damikyan manjari na isab magtawal kau sin dua amin san wayrun kaya baita ha Qur'anin dua ahun muyaun iban wayrun daysab
kaya bait ahasun na si Nabi Muhammad mamman indua ayaun pangayu mo pa Allah subhanahu wa ta'ala iban sarta doa ing deng ha amuin pangayu mo pa Allah ta'ala tinya pangindua mo pa Allah ta'ala indua amo yaun sarta indua ayaun amuin matarang masawah in bahasanya kahatihan in maknanya bukun amuin tawal di kahatihan bang unuin tiawal di kahatihan mangpakain day sa nagtawal inya tureng ha dua sinuno panghindo si syaitan sudeng ha mga amuin jari basahun harwaah amu na in duaah si Nabi Natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam deng harwaan ni hataw na sa sakit law si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rabbana Allahu alladhi fis sama' taqaddasa ismuka amruka fis sama'i wal ard kama rahmatuka fis sama' ij'al rahmataka fil ard أغفر لنا خوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجه فيبرأ. Dengar wasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahtauna sasakit Rabbana Allahu alladhi fis sama' Rabbana Allah alladhi fis sama' Rabbana Tuhan namu Allah Ta'ala alladhi fis sama' amu in yattu hababaw sin langit in fis sama in fi rendi haini magmakna siya ala ay nanaim babaw atawakan hababaw biya na simparman sin Allah Ta'ala fasihu fil ard bukunin makna sin fi rendi bat fil ard halawm sin gumi atawakan halawm sin lupa mamanaw-panaw kau manglunsur-lunsur kau halam sin lupa bukun amiyat maksud sain fira hindi hababaw sin lupa biya dasab sin amuin hadis amuin doa sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rabbana Allah alladhi fis sama' ay Rabbana Allah alladhi ala sama' ay hababaw sin amuin langit bimakna rin di hayni dahil harwa sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sifat ni Allah subhanahu wa ta'ala yattu hababausin atau kanya tu hataas sin langit bukun halawm sin langit biar isab sin ayat ini fil ard bukun in amuin maksud dendi haini halawm sin lupa sain maksud dendi hababau sin lupa ini dalil in Allah subhanahu wa ta'ala yattu siya hataas sin langit hataas sin kalangit-langitan hataas sin katan pia panjari taqaddasa ismuka lang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha Allah Ta'ala taqaddasa ismuk ay tahura in amuin ngandain di haini sin Allah Ta'ala huna mufrad lakinnahu mudaf ismuka mufrad wa mudaf bang sin mga ulama bangin isim amuin mufrad salta mudaf in ismul mufrad us mudaf siya ay bimakna yaum jami'u asma'illah artinya bukunin maksud din di hayni amuin hambuk ngan saja sin Allah Ta'ala minsan mufrad in pagsabot din di bang in mufrad yang mudaf pa amuin isim nagmudaf siya pa kaf ay hatinya nalangkum nain kangan-nganan sin Allah Ta'ala amruka fis sama'i wal ard in amuin amruk fardakanmu deng naman hakasyara-syaraan amru asyari wa amrul kauni fis sama'i wal ard ay tiatatbik hakalangit-langitan iban tiatatbik deng dihangin lupaan bimakna wairuun deng ha mga kignut kuhibal sin kabuhi hataas sin langit atau kan kabuhi ahawaw sin lupa bat malainkan ingkatan nyaturaing ha pagbaya sin Allah subhanahu wa ta'ala kama rahmatuka fis sama' biya day sablang ya sin rahmat mo ulong mo hataas sin langit ij'al rahmataka fil ard butangan in rahmat mo maripagin lupaan bukun kaon day sablang ya rahmat sin Allah ta'ala rihadunya hagin lupaan huun aun semua kawat day dihay ni amuin nangayo in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin ini nagtawal siya tawakan nagubat siya taw na sa sakit in taw na sa sakit
magkawunhan siya rahmatun khassa, amin rahmat khas kanya. Huun ang rahmat sin Allah Ta'ala sa ingkawunahan din di amin rahmat, ulong sin Allah Ta'ala hatao na sa sakit, hati niya makabidda, haruwaing leng mga tao nasa sakit. Aghfir lana hubana wa khatayana. Ya Allah ampuna in fardusahan namu. In hubana iban khatayana. Bang siya ini siyabot isa-isa. Hati niya hubana. Atawa kanin siyabot khatayana. Sibuk din maksud niya ini. Dusara ini. Sumugawa bang siyabot karwa. Ighfir lana hubana wa khatayana. In maksud din di sin hubana. Ya Allah ampuna in fardusahan namu kabair. In hubana kabairuz dzunub, in khatayana saghairuz dzunub. Ay bimakna ya Allah ampunan pardusahan namu dakula, iban ampuna in pardusahan namu sibi-sibi. Anta rabbut tayyibin, ya Allah ikaw yung Tuhan sin tayyibin. In tayyibin amin mga sila anbiya, kanabihan iban karasulan iban mga sila bariman amin miyaga dapang Hindu sin kanabihan iban karasulan. Anjir rahmatan min rahmatik, pagpanaukain rahmat dahing rahmatmu, wa shifaan min shifaik, iban panauka in shifa in ubat dahing haubat mo rin di ini amu ini pagtawal hatau nasasakit. In syahid din di ini amu in nakalamod din di hatawal si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in amuin Allah subhanahu wa ta'ala fis sama yattu siya hata asin langit dalil in Allah subhanahu wa ta'ala nanaim babaw siya ha kalangit-langitan amuin pia panjari niya. Demikian hadis dari sahih sebut si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lang si Nabi Muhammad ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Ini nakapamungin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu man siya nagbahagi sin ghanima, nagbahagi sin pangalta daraukan daing hapagbunuan hatao kafir. Ubos aun daing mga namung laung nila nahnu ahaqqu bihadha min haula. Laung si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ta'manuni unuri kamu amuin mamarat saya kamu in amatinya di kamu kumaha in aku aun pagkaamanaku hatinya in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rajulun al-amin kapangandulan bukun siya khayanat di magpanghayanat in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam si Nabi Muhammad unuri kamu mangandul kaku sinin aku tau kapangandulan wa ana aminun man fis sama, sinin aku piangandulan aku sinatasin langit unin piangandul si Nabi Muhammad asin sinata asin langit Nabi Muhammad piangandul in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in risala amuin pagka nabi iban pagka rasul si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam piangandul sin Allah taala kaning Quran Karim in ayat kadari dalilan nabang saupama in kamurik kumahawad minsanin hatasin langit amuin nagpapanjari kanyo nagpapanjari katuk tanyo nangandul dah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi awda subay kamu mangandul at ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aun keadilannya magbahagi sin pangalta. In maksud sin hadis ini ren dihabab ay imyanin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ana aminun man fis sama, ay siabot din diha ini in amun nangandul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fis sama hababaw sin langit atau akan hataas sin langit. Demikian nasabut day sa hadis keriwayat hadisun hasan keriwayat Abu Daud diwan sindukaing lang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal arsyu fawqal ma, in arash lang niya hababaw hataas pasyasin tubig. Sabab in hadis ini amin hadis ini sumpat sin hadis in hadis amin panagnaan siyabot si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in haot sin langit iban sin lupa iban haot sin kalangit-langitan in hataas pa sin nakaliw pa sin langit uwas miabot sampai miabot mari ha arash sin Allah subhanahu wa ta'ala aw no nakabutang in arash lang si Nabi Muhammad wal arsyu fawqal ma, in arash hababaw pasyasin tubig atin niya puas sin pitong lapis langit aun parit tubig aun dito sapa piapanjari sin Allah ta'ala haliw sin pitong lapis langit haliw pa sin amin tubig piapanjari sin Allah ta'ala haliw sin pitong lapis langit aun dito arash wal arsyu fawqal ma, in arash
hataas pa siya sin tubig. Wallahu fawqal arsh. Inallahu ta'ala hataas pa siya sin arash. At iniya hakatan pia panjari amunin arash in hataasan. Inallahu subhanahu wa ta'ala fawqal arsh. Hataas pa siya sin arash. Wa huwa ya'lamu wa antum ma antum alaihi. Sa amin sampabihat tu yatin Allah Ta'ala haliw sin pitong lapis langit, haliw pasin tubig, haliw pasin arsh. Allah Ta'ala ya'lamu ma antum alaihi. Kaya ingatan sin Allah Ta'ala in unu jima jatukan yu. Demikianlah di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lil jariyah amuin ha babai jariyah amuin babai ipun. Hawak tumanya tu diugalan kanyain amuin nag-iipat kanya Muawiyah ibn al-Hakam. Imbaba ini naramat tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya subuh siya si Nabi Muhammad. Lalu si Nabi Muhammad haipatan ini aina Allah, haunin Allah. Qalat fis sama. Lalu si imbaba ini fis sama, yatin Allah hatasin langit. Qala lalu si Nabi Muhammad, man ana, isiwaku. Lalu si bata ini qalat anta Rasulullah, ini kau Rasul sin Allah, dak sin Allah. Qala lalu si Nabi Muhammad i'tiqha fa innaha mu'minah. Palima ya imbata ini karena engkau nannya mu'minah, beriman. May ta siya natawag beriman sabab lain dira harwa pangasubo. Ya subo siya aina Allah wa min Allah inagin niya fis sama atas sin langit. Dalil inta uki mahagad in Allah subhanahu wa ta'ala atas sin langit mu'min siya bang siya usog mu'minah siya bang babae. Hati niya ini nag-iqrar in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam habaita sin bata baba ini in Allah Ta'ala fis sama hataas sin langit. Demikian kimahagad in bata ini sin in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasul dak sin Allah Ta'ala. Dan diha ini dalil sin in Allah subhanahu wa ta'ala hataas siya sin langit nakaliw siya rin ngakatan pia panjarinya biya na sin amuin hadis nasabut na tu kainayat tu. Demikian in sumunu isbatun sin kita ring hadis si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isbatun tin sifat sin Allah Ta'ala sifat pagtawawun ma'iyah. In ma'iyah amuin amuin farman sin Allah Ta'ala wa huwa ma'akum aynama kuntum. In Allah Ta'ala yan doon kanyo haunu kamu binaybayan. Ma'iya ay ma'akum aynama kuntum. At iniyan din doon si masarta kanyo in Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiyariin na amoy nasabot ta kain at in Allah Ta'ala tasin langit uwos pag-out maripasipat ma'iya ini insya yariri katutan nyo. Ang kanin mga sila amuin dokay din kapamam sinahal sunnah wa jama'a wa huwa ma'akum aynama kuntum. In Allah Ta'ala yan doon kanyo makadahon kong binaybayan di nila parat siya in Allah Ta'ala tasin langit sablaw niya yan in Allah Ta'ala rin doon kanyo. Wa anna la yunafi uluwihi fawqa arshihi. In Allah Ta'ala yariri katutan nyo sumugawa di siya magsulang ha amuin sifat niya nanay babaw siya hakatan piya panjari niya. Lalu si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalul imani an ta'lama anna Allah ma'aka haythu ma kunt. Hadisu hasan. Lalu si Nabi Muhammad afdalul iman in sarayaw-rayaw pamarat saya an ta'lama anna Allah ma'aka haythu ma kunt. In Allah Ta'ala in sarayaw-rayaw afdal pag-iman in kaingatan mo in Allah subhanahu wa ta'ala yan doon kay muhang-muhang mo kaw binaybayan. Haun-haun ka binaybayan de yan doon kay min Allah Ta'ala. Laong si Nabi Muhammad inyatu afdalul iman sarayaw-rayaw pag-iman. Sumuka bahain amuin pangakad sin Allah Ta'ala haun-haun ka binaybayan yan doon in Allah Ta'ala kay mo. Zat niya baha ini, jasad niya, baran niya ini ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya haun-haun ka binaybayan di kau makatapuk kay ingatan kau sin Allah Ta'ala. Sibu da masawain hula atawakan tigidlum. Sibu da dum atawakan adlaw. Yan in ilmu sin Allah Ta'ala miya makad kaymu kay ingatan neng kignut kuhibalmu.
Hadis si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke riwayat Bukhari wa Muslim. Lalu si Nabi Muhammad, "Idza qama ahadukum ila salati fala yabsuqanna qibala wajhihi." Apabila sumambahyang inhambuk dain kaniulong si Nabi Muhammad, ayaw siya maglura paunahan niya. At inari ko man jari lumura bang sapama ko maglura, di ka man jari lumura maun paunahan mo. Wala an yaminihi, iban di day sab man jari maglura parapit patu. Unin sabab may di man jari maglura dapit paunahan, fa inna Allaha qibala wajhihi. Sabi ng Allah Ta'ala, yan doon na unahan, yan imaalop kay mo. Sabi kunin maksud din di hayni, in amuin maiya rin di yan day doon Allah Ta'ala, umalop imaalop kay mo bang kung nagsasambayang, bukun zat sin Allah Ta'ala rin doon kay mo. Sa bang zat niya, nabiyariin na bang kamu dua tu nagsambayang, bang bihat tutuin baran sin Tuhan, atawakan jama, biya sinamak kayaon milyon ni magsambayang. Nabangin Allah Ta'ala yaon imaalop hatiap-tiap hambuk jamaah. Mataw din baran na bang bihat tu. Sa bukun bihat tin maksud. In maksud din ilmu sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaon dain doon imaalop kay mo, dimurungog kay mo. Kaya hatihan niya bang unin biasa mo, kaya hatihan niya bang unin niyat mo. Asabab din dituri ko manjari maglura paunahan. Damit kan may tadi manjari maglura patapauno parapit patuo sabab yan dain doon in malaikat amuin magsusulat sin amal mo, sin kakahinang mo. Nahuno na kita lumura bang sa pama kita bayaan lumura atau sa pama kahunang kita lumura waktu sin nagsambayang lang si Nabi Muhammad, walakin an yasarihi, dapit palawa manjari kau ini lumura au tahta qadamihi atawakan hababa sin pad sikimu. Tinaro na tindukan mo manjari kau lumura bang sa pamain pagsambahayangan mo ang mga lupa abuhangin at tawakan na desert. Bukun isa ba mga sudyara tawa masjid maglura kau. Law mo jari rasin hadis maglura dapit palawa at tawakan maglura tindukan sin sikita. Bukun bihat tuin ini maksud niya. Demikian hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke riwayat Imam Muslim. Law si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rabbas samawati sab wal ard. Ya Allah, ikaw yung Tuhan sin pitong lapis langit, iban ikaw yung Tuhan sin gumi. Wa rabbal arshil azim, iban ikaw yung Tuhan sin arash laggu-laggu. Rabbana wa rabba kulla shay, ya Allah, ikaw yung Tuhan namu, iban ikaw yung katan sin, iban ikaw yung Tuhan sin katan. Falikul habbi wan nawa. Munazzilat Taurat wal Injil wal Quran. Ya Allah, ikaw yung nagpaturun, ikaw yung nagpaturun sin Taurat, iban sin Injil, iban sin Quran. A'udhu bika min syarri nafsi, ya Allah, magpatilibon ako sin kangian sin ginhawa ko, wa min syarri kulli dabbatin, iban ya Allah, magpatilibon ako sin katan, amuin kangian dan dihagin lupaan. Anta akhidun binasiyatiha, ya Allah, ikaw magkakawa sin amuin nasya amuin muqaddimur ras, amuin diha amuin baba sin uini atawakan dia tutubuan sin bukin ya Antal awwalu falaysa qablaka shay, ya Allah, ikaw yung panagnaan, wayroon nakauna kay muhang sulagununo. Allah Ta'ala nakauna daing hakatan pia panjarin, wayroon daing hamanga pia panjarin nakauna rin kanya. Asab dan itu antal awwalu falaysa qablaka shay, ya Allah, ikaw yung panagnaan, wayroon nakauna kay muhang sulagununo. Wa antal akhiru falaysa ba'daka shay, iban ya Allah, ikaw na yung kahinapusan, wayroon na mapuas din kayo. Puas din hapag kiamat sin dunya, wayroon na Allah Ta'ala rakmanin makapin. Wa anta zahir falaysa fawqaka shay, ya Allah, ikaw in zahir amuin mataas, iban wayroon na nakataas pa rin kayo. Wa antal batinu falaysa dunaka shay, iban ya Allah, ikaw in batin, falaysa dunaka shay, wayroon na mapuas din kayo. Aqdi anni dain, ya Allah, at inipabayara na ngayon isip Allah Ta'ala amuin kabayaran niya in uno-uno na dosa. At inadun nakadain pa Allah Ta'ala tawagan dain pa makhluk. Wa aghni minal faqri, iban ya Allah, pa ini papagdaya aku daing ha kamiskin, ay bimana pahaaw na ako rin ha kamiskin. Insyahid din di hadis ini habab amuin wa anta zahir falaysa fawqaka shay, in Allah Subhanahu wa Ta'ala
siya nin sa taas-taas wayrun na makataas daing kaniya. Ini dalil sin Allah subhanahu wa ta'ala na naimbawa siya hakatan pia panjarinya. Demikian hadis muttafaqun alaihi raisab ke riwayat Bukhari wa Muslim hawaktu man amuin pagbunuh dituha Khaybar, Ghazwatu Khaybar. Ingkaunan si mga kasahabatan nagpatanog sila sin tingog nila. Ay nagpatanog sila sin takbir nila, Allahu Akbar, la ilaha illallah, pagbunuan. Nagulak ing kasahabatan. Unin lagi si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas, ya kamu mga manusia, arbi'u ala anfusikum, fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban, innama tad'una sami'an basiran qariban, innal ladhi tad'una aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilatihi. Liyang sila si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin magpapusog sin dua atau nagulak Allah Ta'ala. Fa innakum la tad'una asamma, sabing kaunan ni bukunin piangayuan ni dua amuin ini bisu. Allah Ta'ala makarungug bisan di na kagunahan magulak. Minsan agak imbis saramu kagunahan dari karungukan na sin Allah Ta'ala. Atinya pangindoa kamu minsan bukun na makusog. Ay na kamu magpakusog sindoaan. Yung sabi ng Allah Ta'ala bukun da siya bisu makarungug da siya. Wala ghaiban in Allah Ta'ala bukun siya ghaib, bukun siya absent. Yan in Allah Ta'ala rin doon. Masabab din dito minsan di na magulak. Innama tad'una sami'an basiran qariban. Matantu din piyangayuan niyo dua amin Allah Ta'ala sami'an, maka kita makarungog siya, basiran, maka kita siya qariban, sarata masuk siya mon kanyo. Biar ini suuk niya, innal ladhina tad'unahu, matantu din piyangayuan niyo dua ayan ng sinabi Muhammad, aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilatihi. Lawi masuuk daing kanyo, masuuk mon kanyo Allah Ta'ala ring ha amuin liog sin unta niyo, mangkaw si masakat unta, yaunin liog ka unahan mo. Lamin suk sin Allah subhanahu wa ta'ala maun kay mo, mangkaw nang ayo kanya, dua. Bihat tuin, amuin suk sin Allah ta'ala maun paipon niya, pabirin ipon niya, mangayo dua kanya. Ingkahin na po san sifat sin Allah ta'ala, amin kabaita na isbat, hadis si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isbatu ru'yatil mu'minin li rabbihim yawmal qiyamah. Amuin pag-isbat sin in mga sila beriman na mamarat siya pa Allah Ta'ala kakitaan nila ng Allah Ta'ala haadlaw qiyamah. Kakitaan mo yung Tuhan mo, amin nagpapanjari kayo mo Allah Ta'ala kakitaan mo. Adapun di dunya ini mustahil magpakita in Allah subhanahu wa ta'ala pia panjarinya. In dalil ni hadis si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaih. Law si Nabi Muhammad, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamari laylatal badr. Matantu din kamu mga beriman, satarawna rabbakum, kakitaan nyo rin Tuhan nyo adlaw kiamat, kama tarawna al-qamar laylatal badr. Biyasin amuin kakitaan nyo simbulan ha dum ha badar. Ini amuin kimugdan ang putagupat kasubangan sa abu masawa sa abu sawa bulan, pagtawag masawing bulan ha ang putagupat kasubangan. At ini kakitaan min Allah Ta'ala biasin kakitaan mo sin bulan masawa. Wala tadamuna fi ru'yatihi wa irun, maka libun ha pagatud mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in istata'tum an taghlabu ala salati qabla tulu'i syams wa salatin qabla ghurubiha faf'alu. Lalu si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu amuin makagaw sumambahayang sinsambahayang qabla tulu'i syams, amuin sambahayang hari pa umangkat in sugain, maksudan diha ini sambahayang fajar, sambahayang subuh, wasalatin iban sinsambahayang qabla ghurubiha, sambahayang hari pa tumugumin sugain, maksudan diha ini sambahayang asar. Artinya papasambahayang kita si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sambahayang berjamaah, sambahayang asar iban sambahayang subuh. May taamuray ni siyabot, sabab amoy yung pinakamahunit, sambahayang sin tao, sin sambahayang barjama, mahunit magbangon na kulangan sumambahayang sadya, sin sambahayang fajar. Damikyan, waktu adlaw, ini kahupan ni sabing tao maglawag na pa ka, maglawag usaha rin di dunya ini. Asab rin dito kaunitan sila sumambahayang sin sambahayang
asar. Nabang mo kaya pasarin dua ini nakasambahyang kau fajar waktunya serta berjamaah, iban nakasambahyang kau sambahyang asar waktunya serta berjamaah, balunghay na kaymo in dua ing waktu biasin waktu zuhur iban waktu maghrib serta na in waktu isya. So amoy tindeng mga amuin sifat sinallahu subhanahu wa ta'ala mawajib subay parat sayahun sin tiap-tiap beriman pa Allah ta'ala amuin kiabaita sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha sunnahnya sunnah sabut na na indeng mga dalil ha Quran iban dalil deng ha sunnah sin sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala magsukul kanyo katan insyaallah ta'ala ha adlaw hamis susungon kaganapan na isabin pangadjian ha aqidatul wasitiyah sampai nato matanggos insyaallah subhanahu wa ta'ala. Wa jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum. Alhamdulillah, ito na ito na diyong mugin nasihat patuntum sin Sheikh Tanyo. Insyaallah subhanahu wa ta'ala man mahinang nato ito padduman pamintangan kawai singitan niyo. Insyaallah subhanahu wa ta'ala abiya untang musunta yung program pangindua. Insyaallah subhanahu wa ta'ala mangindua agad niyo. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.